king panlasa, ring tilapia at buro, king kandaba, king masantuletang supu at ema, Makatapak Festival, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga, Miss ng Kasuelo, king Pampanga. At magbalik ang po yung kakatamang programa na Ano Patakabalen. Malapit na po yung Mutsa ng Pilipinas sa ating kakatamong kandidata Manyadya pong suporta kaya kayo. Yapin po Ann Klein Castro, ne? O paslag yun puro yung kakatamong graphics. Bakit nangakit din yung kakatamong kabalen, ne? O yan, Manyadya pong sabi kayo. Bakit ang Manikwaya, Milubaken Top 16. Ang po pang aking People's Choice Award na ning Mutsa ng Pilipinas, si Ann Klein Castro. Munta ko po king www.votelabs.app para makapag-vote. Pahintanan niya mo po'y Ann Klein Castro. Supportan tayo po at sana po ahuli ni ing Corona. At syempre, kaya tayo pamunin po yung Jolene Rodriguez sa ating kupong hanging question na din, din pong tinigtig na tana po, ne? Makananitang direction mo, ne? Anyang magobra ka na, aliwa ka na, this is not for me, makantaya ba? O, I think I will pursue this na mo. Nanong maging kaya mo? Actually po siguro around 8 years na din po niyang magobra ko. 8 years hanggang last 3 to 4 months ago, magobra ko po in the IT industry. Then, naisip ko, mas masaya ko talaga performing, singing, and all. Kaya po ito, nag-decide na ako po hanggang okay naman po in income. Nag-decide ko po na full-time. And since grabe naman din po nowadays in demand kayong band ko and singing and all po. Was it a hard decision? Medyo po. Okay. And makanano may clinch itang decision mo? Did you consult friends, parents? Nakitang decision mo nga itang i-pursue mo na yung kaya kang pamag-perform? Not really po. More on kakuya mo po decision. Po. Very good. Para at least, sinabi ko na kaya alam kaya na. Nano in kaya kang nanong ngeni, itang direction mo, nanong giwa mo, anyang mag-decision ka, naabanggit mo nandin ating kang banda. Yes po. Ngeni, madalas kami pong mag-perform, karing weddings, corporate events, kaya bening kakong banda, Hums and Strings. And atin ko mo naman pong metong grupo, madalas yan naman pong may invite karing cultural events. Yapin po in koro, konsyerto po. Choir na kami man po karin. Karin kaya be ako po, members la naman po dati, alumni members of Concert Chorus po. Okay. Diyan da kang pang Mutsa ng Pilipinas question, ne? Baka nano mo, differentiate kini kasi may aliwalang genre. Ing metong bandaya, ing metong koro ya. Baka nano preparing sarili mo na, oy, pota bigla kang makakoro ka pero bandang, estilong banding pamagkanta mo, masakit ba ito pa mag-differentiate or how do you do it? Actually, di naman po sobrang masakit. Basta kailangan versatile ka mo talaga. Itang, sa bagay, aliwaya po yung placement ng boses mo king choir, ang po yung placement ng band correct. po. So, more on practice mo po talaga, pero may sana na akong man po karetang adpang genre na rin. Ay, kaya may pa yung kikatamong metong kareng winners kitang King Star Mill, na yung Andy Pangan. Na yung kabangis na yung kain ni Joshua Garcia, ne? Isesela na kamuan, di pa nga, ne? Ginuparada aking kay. Ngayon, ingkutan ko naman, syempre, dakal gigs, ne? Dakal performances, ating bang time na may walan kang boses? After and kagis... Atin po, siguro kasi months and I think December, makanyan halos aldo doing events. Tang afi feel mo, mapagal na ka boses, pero kaya mong sagot ka rin, sir. Tudtud mo. Tudtud. So talagang in secret, nanuya. Manyaman na tudtud. Manyaman na tudtud. So kareng kaya katamong songer ang pong singer ken, ne? You sleep 8 hours a day. Yes. Ipainawan niyang masalese. Nano, miminom kang salabat at kang inuman na liwa o nano? Actually po, magsalabat more on cold water ko po niya. Mabibiglala po rin nga lawang tao. Sabihan da pag singer, dapat
maligam-gam danom makanya. Balo mo, may kapag-interview tamo ka rin Wycopa winners, ne? Kanita, malambat na kay. Yung sabihan da, may malamig na boses, pakapalyan la pa ka, no? Pero, Jeline, minom niya pang mas marimla. comfortable ko po king marimlang danom. Okay. No ka rin ka mag-perform niya ni king band, king koro, no ka rin miyaliwan lugar? Mostly po private events kami po. Karing hotels po, King Clark, makanyan, more on weddings, makanyan. So, nung attend kayo pong event, laburi nyo kaming imbitan. Ayan, pwede. O, makanano, no ka rin naka-contact. Yes no, po. Atin ka bang Facebook page, contact number. Halimbawa, ing Hams and Strings, buri din kumbiran, makanano da ka kumbiran na Jeline. Ang Yes grupo po. mo. Pwede nyo ko pong i-message king personal account ko po, Facebook, Jeline Rodriguez. Atin kami rin pong page for my band and Coro Concerto. Facebook.com/humsandstrings and Coro Concerto po. Ayan. Message kayo mo po. Okay. And, syempre, ako curious ko muna, kareng singers, they have someone, an artist din who they look after. Nabala mo, asabi dang yang influence da. Igan ninong ahakit mong musical influence mo, karas keng kaya talent. The one and only po, Popstar Royalty, Sarah G. Wow! Sarah G. Wapin naman, Who else? Siyempre, masasing kaya katamong local artist pa. Pero, ating ko pa saan ng tawaling ko. Tapos lang ating pepakat ka na akong kaya. Pero, siyempre, pasibayo, Jeline, karing kaya katamong karing kaya katamong aspiring singers na manalbingin. Ninanamburi mong message karela. Kasi aliwa yung storya mo magobra na ka, kay ba't aliwa yung buri yung i-pursue kung no ka rin kumasaya. Go ahead. Yes, karen pong ganaganang aspiring singers. Practice lang po ng practice. You can do whatever you want right now po. Pero datang yung panahon kung feel mong mas burimitang path na ito, go lang. Trust your instincts. Okay. Burime, nanong gawa na, ngeni atandaan ko nanong mas pasakit ikanta o nanong mas burimong piyesa, Kapampangan o aliwang kanta? Actually, Kapampangan. Bakit? Kasi po, malagad na lamo talaga ding magkantang Kapampangan songs ngeni. And ito po, metong po karing goal ko siguro is mas apalaganap tayo pa po yung kakatamang amanong siswon, karing kantang Kapampangan. Ayan. And pasalamat kami, Jeline, kaya oras sabihin mo kaya kami. And maswelo kami, share mo kaya kaming talento mo. And ngayon naman, lawan tala po rin komento kaya katabong question of the week, paltoy na la. Nanong manyaman ka na ng kauran, dakanoray may kibat nandin ating roscaldo, ating sopas. Ilolita Pineda, mainit na tinulang native na manok po! Ana pa, manyaman-yapin niya, natintiltilan patis ni Kilara. Tutuki! Ayan, no. Dakal na ako binasa nandin, dakal pa manyaman kanyan, paksip, dim prito-prito, Ngayon na naman po natin kaya Kapampangan na word of the day. Na ano yan, patoyo, Kimbe. Kikimbe. Kembut siya pala yung kimbe. Balo ming makanita-ita, Jeline. Ngeni miya siguro. Balo yan. And then, pasibayo, Jeline, dakala, salamat kaya ka. Aking paumunta mo, kaya katamong programa. And syempre, dalangin mi, dakal pang gigs. Datang keng grupo yung, keng koro yaman yan, o keng hams, o baka burida, solo performance mo rin. Bali po kung kontakan, Jeline Rodriguez, itang kayang Facebook account, at niya naman pong page sa Strings, sa pong Coro Concerto. And, siyempre, bayo tamo po, Mikawani, buri miya pa pong idaki kaya kayo, yung talento na kaya katamong bisita. And talaga naman pong makabilib ya. And maragul na pong sawop, gigagawan na po rin kaya katamong miyaliwang kimutan para king amanong siswan. And sana dakal na pa rin kalupa ng Jeline Rodriguez sa Mamia Pakamal king amano tamong siswan. Pasibayo,
Pakaramdaman tayo po yung kakatamong bisita, Ejelyn Rodriguez. Ako po yung Jody Dizon Mercado. Ako po yung kayang talaso yung ating pusong makabalik. Lugod yang magpatiman, king pusong malungkot, king tusang panamdaman, nung sasabihan miyamot, metinan gawa, bala mo magkanta kang alang sunis, alang nota. Kanyaman lulugod, kanyaman sisinta, miditinan niyang kapaldugan ng biyeng mit mong dusa, yang panamdaman tamuwa, yalang kapara, lugod ay patking puso, haliking salita, kanyaman lulugod, kanyaman sisinta, miditinan niyang kapaldugan ng biyeng mit mong dusa, yang panamdaman tamuwa, yalang kapara, lugod ay patking puso, haliking salita. Makanano keng sabihan, makanano keng ipinta, kulang laring siwala, banasabi ka, nayaing magpaturot, king yatutang adwa, diniyenaning mayupaya, apakamalanta. Kanyaman lulugod, kanyaman sisinta, miditinan niyang kapaldugan ng biyeng mit mong dusa, yang panamdaman tamuwa, yalang kapara, lugod ay patking puso, haliking salita na nuyaman, puring sabihan, na nuyaman kabaldugan, ing puso amit mong lugod mo, hiyaing makapanamdam, kaniyaman lulugod, kaniyaman sisinta, meditinan niyang kapaldugan ng biyeng mit mong dusa, yang panamdaman tamuwa, yalang kapara, lugod ay patking puso, haliking salita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga.